Kublai pi baros katup kubo jungi kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah kesengi kilong. Pelapat Menteri Rangba yaki kali yarap nongrem. Ngat ke VPP hala userwiang yo ring mensim jeliu ke sorkar MDA. Naduk santarik jeliu sedang ke odd even yaki kali kamai. Ban ya selok uba Amirul Bon bat kipat ba hatheb meriboy. Tementainya pais ki kubor ki ba kamria. Ba ukonrat ke sangma ula pelat pat ba iki kali yarap iki nong rep hafam mameti apa shilong na haka jingdan lang ikong amprin lengdo ikong isa wanda lalu bat ki heki han jaka tenat penroy ya ka rep karyang haka jingkran menteri rangba konrat ke sangma ula ong ba ka rep karyang kade ka we na kitenat ba ai bontam ki kam ki jam ki pat ba khamtam ki samla haka ne ka jela ula ong ba ha megalia prapo persen na ki pat nong shongshnong ki emsngi haka rep karyang de kini kinong rep ki ba pendap ki pliang ja jo ki pat ba man nagasngi namar kata ke sorkar ka phai ki khmat ba kerpang shi kinong rep ban ai ki jingkershan ba jingarap ha ki babun kiliang ha ki kam ki jamjong ki lengba ka scheme ai jingkershan ki kinong rep pala jer kerteng da ka prime agriculture response vehicles ka sorkar kala thet arspa tli ki kali ban shakri ki pat ba nong rep ha baro ki district jong ka jela ban penyat da ki cooperative society jong kinong rep Ula ong ruba ka sorkar kala plebon kilenti ban kentiu ban yarap ye kinong rep knong ba kin kiu no kayo ka kon bat kin klan ka rep karyang ha kinong kendong. This is part of the bigger plan is what I'm trying to tell you. So hence, today we have distributed just 20 vehicles out of the 200 in the first phase. I'm happy to inform you that we have agreed to give another 200 vehicles in the next phase. That means 400 vehicles is what we'll distribute. And not only that, my target is that in the next 5 years, we should have minimum of 1,000 vehicles in this agri-response system. And only then will we see a strong fleet of vehicles at the availability of the farmers to be able to utilize it and not be manipulated by large buyers who will then not allow the transportation to take place. You're not able to take your product to the market and you're forced to sell your product at a cheaper rate. No. The farmer must be in control of the situation. You must be able to decide whether you want to sell the product or not. Just because you don't have a vehicle to take your product or vehicle to bring back your product, or just because you don't have the cold storage to store the product for 1 night, 2 nights, 3 nights. If you are at the mercy of the buyer and the middleman, then that is exactly where the problem lies. And that is what we want to solve. And I'm not saying we'll do it in 1 day, 2 days, 3 days, or 1 year. It is a process. It will take time. But the work has begun. And obviously for this to happen, for the private sector to grow, many things are required. To be able to cater to this 95% requirement of jobs in the private sector, we need to ensure that we have the right environment in our state. We need to ensure that we are looked at as a state that is peaceful and as a state where we can invest in, so that tomorrow big hotels can come and invest. Through the hotels, jobs are created. Through these hotels, the agriculture sector is benefited. All of these are connected. So for investments to grow, we need to have the right environment, the right ecosystem. We also have to remember that while we do that, we need the private sector to come in, which means all of you. We need the entrepreneurs, we need the IVCS groups, we need the members, secretary, presidents. So in this entire economy of our state, while we're trying to boost up our private sector, agriculture and food processing plays a vital role to ensure that we are able to provide economic benefits to our people, so that we are able to create the employment that's required for this 47,000 youths that are joining every year. Every year. So while yes, we may talk about government jobs, but let me tell you, there are only 1%. So that we are able to get advantage of the entire ecosystem. Where is it that the farmers are having problem? What is it that they need? How do we fill those gaps?
it requires the master plan to be in front of us. We cannot do just distribution of vehicles because tomorrow election is coming, or just because some people come and ask us for vehicles, we just give the vehicles. No, it's not. We created the IVCS because we knew that unless we have an organized institutional framework where the farmers are then connected to a system, no matter what benefit we give, ultimately it may not go down to the grassroots. So you need the wiring or the piping to take place. Once the piping takes place, whatever you pour in the tank reaches to the public. And hence the IVCS program, hence the self-help group program. These are all meant to be connected to each other. And hence what I'm trying to tell you that as a government, we have a big plan. We are not here just to, as I said, distribute vehicles or distribute tourism vehicles tomorrow. This is part of the bigger plan, is what I'm trying to tell you. So hence, today we have distributed just 20 vehicles out of the 200 in the first phase. I'm happy to inform you that we have agreed to give another 200 vehicles in the next phase. That means 400 vehicles is what we'll distribute. Khaddu yawai ka sorkar MDA 2 jong menteri rangba Konrad ke sangma kalayo kalat ka kabu ban ring ban sim jeliu hakashi tarik ujeliu habaki rangba kibami khmat ya ka seng VPP kila ai jingmut ya ka sorkar ban thau da ka expert committee kaban mi khmat da ki start ki pro jabing bat ki bayar jingtip haki subject kum ka jingbun breu demographic studies start an constitution ki start hakaliang khai pateng kayo ka kod economics ki start hakalian ki jingtip ki jat benriu pada ialah ka imlang sa lang jongki sociology ban ki we ki riu pro jabing haki phang jingtip jongki mardor ka sorkar jela kala penmi ya ka rai lane ka notification balam menjur da ulat ka jela bat la soy da chief secretary ka sorkar ba DP walang menta ka singi ka shitarik jeliu ban peni baka kloy ban ekran halor ka subject reservation policy haka jo ka por klem da pen serwaya ka por ban Kro ya uba Arden Basayomot, Presiden Kaseng VPP, ban penkut no ya ka jingshong sya thangan jong u hapelau ka Additional Secretariat. Ka sorkar kelasiat artili kisim da uwei umelon. Kirang ba VPP kila terwa ban ai jingmut ya ka sorkar ban thau da ka expert committee. Ka sorkar kala priang ya kata ka jing terwa. Da shisha uba Arden Basayomot ula kliap bat kelan ya ka tersok na kateka jaka ban lej pai no syaye. Ka notification ka bala penmi menta kasngi kampat je di kita ki pro jabing bat jer kerteng ki henrei ka dei tang ka jing menjur bat karai ban thung ya kita ki pro jabing ki ban long ki dekot jong ka expert committee empat yo isai hangnu kinomi khmat pat ba ni kinoy alam jong ki seng san hima kindon hakane ka expert committee kinoy alam ka seng VPP kila shim bat kam halade bakade ka jingjob jong ka seng haba ka sorkar jela kala rai ban IT haka expert committee ban bishar sani ya ka reservation policy kadba ka buit ka sorkar ka long ban penjalan por ban penlong ya uba Arden ban pensange no ya ka jingsha thangan uba Arden Basayomot ula pen bena baka jingya khun ka ban board kan long persya ya ka bamsap bar ka jing pen serwa ka sorkar ya ka pisa pat ba leng ba ka jing thungkam chairman vice chairman consultant board member haki committee babonjat ki badan haki tanat trekam jongka bat haki corporation haki jing siu tulop ka bahedor ki pat ba baro menengemit latif ya ka chekran bagalang ko chekran ka job denrei nagalang ka joma kum president tum mangala kran shai balandang yo daga jing tho ka bashai lamda ka poi ka notification haki kti ka jonga ngana pala ban Galayo ya gani ka shiti balapha shanga balatho to the president voice of the people party VPP Shillong bagane gani ka taga notification ka jingpun bana jonga sarkar ngan puli kumni the governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in resolution PER .222/71/138. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies, and related fields, which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state
reception policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Ini ketika jingkunpuna juga sarkar pa kantung ya kata expert committee kapan kentuk ya kita brio kita tipha syabhang galiti sensar kemudian kita tipha ya subject juga economics, sociology, demographic studies bat kiwi kita kadang-kadang kabangi nila bawa hot habang nila sedang menekran ya kini kamat dan shibun kita penting dan shibun kita bertendu balik si ubardan ula pengki mo ya ke kepala penyalam syaka jingkum senam dan ini kumang ila keluar ila buat ya kini kamat hakimat jingkular ke jingi nani hakik election pledges ke jong ke party bahkan ban review ya ke reception policy ke digawin ke mat kiba nila let show patpa bat kumtang ila budin ya ka ba ki wei pat lesi ki smo ba kalong ka ethan bani kren ya kene kamat ki smo kamlong dalele em bani kren rengi smo ban aihu bada ka jing tersan ka jong pi bada ka jing scam jumut jong ki patpa ka sarkar menta kala menjur bantung ya kata ka expert committee ngamla u klam da pempau ya ke jing siawo ka ba kraw ko jinga ya gini ke nangalam ko ji ke ba elek bani simbenta naru Dr. Karachan Dr. Ricky Singkan Dr. Baskam Merbo bat kunju hakasin ka baar Dr. Baskam Merbo Dr. Ricky Singkan bat uhamali ji ba Bryce Sawel marganim laram dai bakini ke nangalam ji ki scam ge jingo balaram dai baka party hi kalangam ya gini kamat lesi ngin syajab hagane ka jingile ko jingi no daga jingalam daga jesa ka basta ko jinki lala ban pentongo ya ka committee hi boro ko o le CPE ke la pathai ko bor begidan ke sing sang pathai ke bakun pau ba ki ko ban review ya ka reception policy noi ke jekran kano ga bapak kano ga bakalan noi ni smogo bakini ki nagalam ji ke yang scam haro ga bakot kadharu bangidio ya gani ga notification dai nomor kata kau kumbang ala kumar ya fiki pakpa ngala pundak nagale ga juga aku menagalam joga voice of the people party dalam banganum mi nagale ga jaga tak haru ba ka sarkar kana menjo ban review ya ka resolution policy Awak minin PDI kedewan ke doktor bantuan kiri jalawan kampung na negeri sebab apa civil hospital kebelah batai kata ke jingong jingan jong ke kot ke kia ke jingan tengri nalarai bangan sim dengan ke sinja long jaga baca nganap sange tak ada bagi sarkar kan menjur isan dispose nemen dan mar kata daun ngit bagi sarkar kan sim ya ke sinja kabapuram amingi ke voice of the people party mereka dewan buram ya ke sur ke jong upat pa akan beli kebetulan kami dengan aku akan keren jong aku akan dikipai pa batu nyali pai ke bakanan siang aingi ublay belo dan ringkat batni haru nagi klip mat ke pemerintah alat yang amata sipor ngadon kamban pengklan yang ya kemet mah ada kamban pengklan yang ya kemet nama kemet ke klan ke jingut jumhat ke klan ke pro dari ke pro ngakerpat iti betunum snope ya syalang bat ngamla ban miro nagari jaka klan daing yo play dengan kuat ban bo ke jingdoi happening kumni patrai be ide janga ngasno ban yo eme ko try janga nama ko mele don ringkat shisha yang ikin try nalo bengis danga ngale de ban yo lenti shisha yang lenti ke be happening ke alam nama nangyo sok mat ko try ngin ya da ke jinge ngin job ke we tma hade ko tma na ba ini bro try ng ayo aga karte ng Jesus nandaru ba shugi ba bam chito ko amen
Jadi ai Jordan. Ya, soal ya, kau ya. Dah, ya. Bukan mana em ne? Ya. Plat. Nang lek slok lu. Parah. Lisuk. Kadapit Hills District kong RM Kurba kalapan mi yakarai ban penyat biang iki kali kamai ki bakuntop iki bos bat ki taksi ban nadu ka santrik jeliu en penyat yaki deki odd even number kenang ban penduna yaka jingkap nya haki jakayo kamtam hakandai lan bat hamot pran ki kali ki badan iki number plate ki bakut hau number iwe lai san hinyo kandai ken mi surak hakasngi ningkong sngi balang bat sngi thoding kiwi pat ki bakut hau number not ar sau henriu bat pra ken mi surok hakasngi baar sngi pale bat sngi sajan hakasngi uble anam dan jeng mana ban mi surok laken turu ekinong nya kali ban ra eki kot kali ban lait nakanu kakuna la manaru eki kali ki bamdon iki high security registration plate number embed ban pen mi surok yaki Uba Meryl Bonds MLA nongpo hakashitarik jeliu ula penlong ka jinge sulok pat ba hador bar hall nongpo banyo jingmut bat jingtip ayu ki pat ba ki sngo tho ki kwa bat ki angnot lengba ka reservation job policy jong ka sarkar ka bala trekam nadu ka snam khat khandai spa nyopu ar klem kanu ka jingwit henry menta kala bethai bat klang hapadeng ki kenhon jat benriu riu lom hakani ka jela kirang ba kilong kmi ki samla bat ki seng bhalang ba bonjat kilawan ya tai bat ya selok halor kane ka phang uba mero bon ulaya tho ba ka jing thmu jong u ban penlong ya kane ka jinga selok kalong ban tip shai ayu ki pal ba ki angnot khnang ba unya kran haki jeli bat ki lempung jaga sarkar na ka banta ki pat ba jang ka themri bhoi bat jang ki pat ba ka jelahi baro ka we da ka ba reserve betangeka garo hills kataru ki hapan priang habide begini esti panganom habide begini ki post baria ki pa yole se nakaliang dungi ki noksang ki kemeru bhai ngem pat kotbor mo di yole se ya ku kita hi di ban maximum percentage bet yang noksang jong kadang ribhai ngamong prapo ngamong kedai po ngamong spa anrai lada ka light kum kata lada la li spa sel ka bang nanti ka bai ki post kini ki post officer pan ti ya gitu pan lada kila ngin penyu bai tang bakai ka bang kwa ban keran hde ka long ba sobha mo namar don ki beru ki bisim kabu ukba terekam sarkar kon ban kong terekam sarkar don spawut ikon hingru bar khoi spawut terekam sarkar ki senrang ki bayo ki senrang ki pasakurim ki wan ke hingru yo kam sarkar mang bar khoi katu kan ke ka ba ta ha nalai i ka to ne teli ki long yeng ki blalong yo le sing la badong high level kini ki long yeng ki yo kam baro kat ba ubriu badan hok kiing ki batok ki pamdan kata ka channel ki pamdan ka link ka biang ki bio kam tela ka long sa ku ne se kan kata ka briu ni ko boy mo ka nong ti iwe i keten khinjap mo ka ja briu ni ka long persentiu ngiran si bonteli persentiu ki senjat sentiu ba khnang ba baro sentiu kin purong kin permi ya jing bi jegi bat ya jing tanat juki ladon kam ni ban ice sport barai umlang ki baro hari lagi ai tang situ kulap ice sport tang situ kulap uping hari ka konstitusi pun siap dah kata kalau mau kata teh halal kata kemudian ngakwa ba reserve candidate Unior ya kita kapus kabala reserve amba reserve candidate di reserve person individual Unior ya kata kapus kabala reserve kata perwaing ba kata kapus person nak MPSC
Sengap lang ru ya karai jom kita berbaro. Lada kiki hun, lada kiki kim hun te en ya share hika kumka jingdon breu maka pembicaraan ini. Kan Pak BD bukan DSC pada kan bahai banyak bahaya ki pos ki beres baria ki ba hun ki bala sampai maksimum daru nasional dari bahai ba ki pos ba untan ba qualify ta flight so nga banyak pelan na sebab pemilih mau. Kimlah siapa dia compete berarti pada kiki layak cak kemak dari nang jing start pada kiki pun. Handong ingin yang pada mengi di district ki bahadin including yang ni ki boy tadi. Ki basyong handi hapori boy pada handong inilah. Ya ke competition. Ladangin ong fair 80% baru ni handi tu malah ong ibak benda. Mom 1% rut mentang imton hadin live muslim. Hanya next few years they will say 1% ru imton ke namar ba. PUE na dong sidong ya kata. Ni akses mengidon hak melong di banduna. Mom personality ru dunahi kaji nang di staff ru dunahi nang tah gi borok keliang. Kenapa kata ke ga pengamut ban ompat kalau kundi. Bagi parent district nang ni syakma ndah ba kali expert committee kepala tahu kepala propose daga ke committee bela klik daga kom apre daga sarkar kala pediang ya kani expert committee ya ke bangin sayo ban submit ya ke bangin subhab ya ki memorandum di jongi daga bakerpa ya kani expert committee ba ki parent district kade bandon ke consideration naga banta jongi laga lokal no percent lomkum ta kila yu hang ni hari boy kila yu hang wei district ki ba hadin ki bayok tam nama hak exam je kila mati di yu mati tinggi bomlah itu tang kita gini ID mot nak lihat bejunga ini kila tinggi point publish dalam komiti berkaitan dengan komiti expert dalam komiti yang mengkat kejing kita ini dawaru yang resolution policy ina dawai ban review resolution policy kelanjutan dari komiti. Saya ada start dari komiti bagi punya agam semua. Jika dijumut kejualan langsung bergerak punya. Kalau lara 80% berkasih jejak kalau nggak berjualan langsung berhak. Kita baca saya boleh. Jadi syarat agenda dia nak bergerak. Kalau ni hari boy ni note yang besar buat pemerintah ke distrik ke jungi, buat bagi di distrik. Kita langsung bersama dari komiti. Nama kita kepada amat ofis serkar ini 100% mat nabi pada lagi ofis serkar. Jadi berbuat ini nasabah sini. Tapi saya buat program halu buat dengan itu sudah ini. Jadi buat bersama dengan komiti yang ada program ini yang mesti bersama dengan tambah kerja dalam juki tambah dengan misi. Agak distrik level kuat review pun kota ya. Ini kebetulan. Ada distrik level nagalan kejualan kuat bersama belum pak. 80% di kita menjadi lokal mana buat kata kita kuat kejualan apa buat 80% kita menjadi lokal dari ofis serkar terbuka ini. Bagaimana itu? Ya kawasan lupa nggak mau sih. Kemudian kalau jalan dan pergi hari ini dari nomor untuk yang kau jaga jalan nggak kerjaan bagaimana review. Bagi dia review hadu ibarat ya hadu di kota kalau ini yang tahu. Nggak mau hadu ini yang tahu di tribe baru. Ini kata hasil hak ekspor komiti kumpulan penuan yang terkecil. Ini nggak kerjaan kurang. Bayarkan mereka bisa kerjaan polisi. Lagi kapur bagi review Mahap na kisarha, mahap na pedha. Teka bangadan ng ajimun ng ninalong, balada, kariboy bangano ang kaway, kasnuto makadeni, kabanta magkabing kersyan, dengan memaham niya lang, kalau kaway kariboy, bangano kariboy, bat sanut ki MLA, bat sanut ki MDC, bat baro ng sang-sang girumat yung kariboy, kini at tuklar lem niya gani. Let's say yung ayaw ni mentang, iran yung mentang ni, tayo kiwipat, si MLA kiwipat konsensi dibangkan ng mayor ng batantay. Te naman ba kaday ka issue ko walang sensitive, kaba, kaba siir so kita itu, bakam siir wala bakalayak tiyate,
Koi na la koi sana. Tengah tengah ajimut dengan lebaran berang pakai yung berang kuwi. Baka niya yung gini kanalang ginang pamata kan sini ke inisiatif ban khot ya kari boy berang kuwi. Kirikmat juga ki khat juga banginnya ajimut sama te kawai pat ka bang kwa ya ba tahu ni tak pasai ka lomba nasimet nga terwa nga apil ya barok yang sama yung boy bat kamtang kini ki badan ta ni nasi nin aya ni kerja kan pura ya ka reservation polisi ka kiki 10% hati istri kata akan suara kalaban kalau muntah gitu kayak terus itu 40% dan desi 4% terus kayak nak kenal ke tentu dengan di sumki sama ini tolong bantu ini ya kan ini sedang nak komentar ini tadi sejalan manusia ai boro ya ke surga ke bawah dia ya mentau ini dekat komiti ekspat komiti nomor 4 dan kamu ini resolusi ngani yo itu biu tu sing ayaki pet ibril na solusi na ribuan distrik adin ke ilu satu lagi di kalang ka pakai lem ka kiwi para nong ikma apa distrik haba nasi inisiat ina kalian itu ngai ke dia badalima ya di san kinong yalam kinong yalam balang nang di sen halang aji syam ka siru la impai lagi di sen balang di NGO di KSU arwiyat AGP CNOYA lain banyak ini nomor 1 sampai kami di tentang kasih atau di mau yo ke buka karena ada bilang kok lapor tentang try tentang MPSO kita tentang dari sumur banyak beliau counter politik saja ini harus saya karena kita di isu jong kayak tim jong dadong tahan gitu ribuan dari kasih jadi agak jelas ingin dia menentukan kalau keting semua dia mungkin seperti ini tempuh syurut kita kalau ada ini khusus ya kena kemat ya cuma di ajimut ini nilai untuk bahar dia bahasa distrik ini dan berbeda apa review kemudian apa kelarut ya kan talun ya bahwa oke kata ke di ajimut review kalau nilai untuk lagi nagian kalau teruskan terang kemudian ini keting sedang kita menang deh tengah sebab tertentu berumui dengan nyelam terai nagian yang berbuat orang ngetri rekan-rekan nagian irang basno gimana nih bagi jingelang pisang malam kalau ini ya susu cuma lang bersuai di nom ikmat nomor bar irang kam dan tentu ban yes bersiap di mos ekspat komiti gadon dari representation ke dengan ai kalau ande udah tangga mengeluh dia lama kisimat kila apa ya ke biru Isai bangun kila apa ya ke biru di politika parti kila apa ya ke biru orang senang lah apa ya ke biru dia kita nggak senang bikin dia ke senang tu dong bilang tu ayah bikin talk ya ke biru bilang ayah cek expert komiti dan biru itu ayah ni lu kita poin begini tanggung hati orang saya kumpam taksi nak hilang di Wembley nak kok lah hot baik banget mau yang bilang bandar dan ini tahu reservation polisi ketika kejing yo lain kejing ajimut buat si nak hilang pun mau yang dia polisi kia kena sini berpau kejing sengu ya baru ki belayawan bani simbenta agan dia kejing yang berujung ada yang di sini orang ini ki orang bah ki belayawan nikmat ki long kemi ki kemi jikpa ikun samlar unjuk sen balang kita Taiwan but nakaliang kejunga kum UMLA jong nombok posisi gidon kejing sukya lor gani agi por kepala depru kejing selok kala don tendre ni snow ba ni hapan dang lek penya kenduk susu ya ki pajba ya ki kemi jikpa ki samla kirang ba snong banyo susu ya kejing mut namar ba kajing penkela ya ka reservation policy lene ke bahak tungkam tunjam pok kajela gitu bi kadi kemat kapala slam kajing dewa kala don nak slam gane nak dang penkela no namar bangi layan leti kemujalam dan san puwe snam tam pujan sampu arm ti hadin kani kajing kekede ke revolution ka balawan na kebenta kuno ban penkelano ya kene ka ba tungkam tungjam ko jala ga dungi ni ai khule yu ba arden basai mo ko la spear head ya gani nang tani ai khule ru ya ka surka
Thung kampung jam ko jala ga jumi ni ai khub le yu ba arden pasai moy ko la spear headed ya gani nang tani ai khub le ru ya ka sorkar adin ki jingi keren ki deliberation ki babun ka sorkar ru kala don beta bat sengap ya ki jeng nagaliang jumi ki nong mikmat ru haki por ki beladem war hajar arpuwe war hajar arpuar kala don ki jingi keren hayeng dor bar tro ai haka bede bat kani ni laju isim mentahiru bakal ada yang kapor ban review tangba ban review lane ban pentemai kalong hagalenti kabade bahkan nomno seliang ino bahkan long balan siap baro ki indigenous tribe ki badon hapo ka jelam e kelia ke jungi tading takadau haga de kesengi hadin bangila yo ban ya fliu jengmut bat ki patpa jong ka nongpok nusi bat jong ka tem boy bro koi kat ki balak ne pun nyaliyo sibun ki jengmut na ka benta kumno begini yo ban ai jengmut sya ka sorka kani ke jenglum ke jong aku mo MLA kani ke sini ka kalong na ka benta ngini yo ban ai jengmut sya ka government haki ki meeting haki level ki prepare ke kita kamut ban ong make ke bang keren mang MLA ke badai sudah ndai ka jing temu jong kani ke jing kenduk ke slok kalong nang bangin yo ya kejeng mo sing pa will take people into confidence ya kano ka bangi I statement ka bangi keren kalong bet bangi don ban kipat ba sedin bangi tinggal ay keren man bat ka sur ka banengkong ka bangi laya menjur lang kalong bet bangi don ban kipat ba sedin bangi tinggal ay keren man bat ka sur ka banengkong ka bangi laya menjur lang kalong ba ban ay jing kersan bat baka ka jing yaki ka pementang akaban review ya ka reservation policy ikersan ya kani mensuar ngelaju ikran ya kani badi ikersan mentar ikran yang marba wat adu haka manifesto jong parti ru don bat bengiyeng halor ketu nang rim kan don keno gejing haidin na ketu bat menta gejing keli kelo mahaba ong review haba ong pen kelai ha thung kampung jam kumnon pen kelai kata gede ka jing tmu jong ne gejing kendu tinggal ayo gejing mut na ki nong song snong ki balaiwan ki la ai na lagi jong gejing mut gejing ki bana kaliang jong ngala tegu ngala tho ban ngala kentu ya gidu jing ai jing mut gejing ki ha ka bang ngi scam bagi jing ai jing mut gejing ki nang ni ini yo ban ra sikimit gejing ekran ngandang le sigi wewe ku jaka apo konsumsi la ne ka tem riboy ru lagi ni shen ngi sai kendu lang mat ki nong nikmat jong ka dong riboy gejing ni emeli ron burom MDC ron burom kinong song snong hakiwe ki jakar ngi haban yo namarba madakas ngi don kat tumun kidang don shibun ki badan alangka ki badan hajakatre ki badan ki school ki badan ki snong ki thau kadi ka kamram jonga ko monong nikmat man haban let saki ban yo e view ke jongki nang mangin yo ban aijing mot bat kano ki aijing mot ro keeping in mind nang taka interest ka jingmentoy jong ki patba nong song snong jong adon jong ke jong adong ban than ke jong ku monong mikmat ka temri boy ngadan ko kom perkhat bangi haban perkhat boy ke ke jong bangi haban perkhat ke interest jong ka khasi jentia ngi haban perkhat ke interest jong ka jelahi borok kowe kino ki mat ki bangin sim ini keren ngene semat kan debe nak tang jong mentoy jong bobon ubalang tena mar kentang kedu ya ki patba ru kin som haban yesha ban ai ke jingi trilang ka sorkar kalau very positif ke ngajung sutu ko jonga ya ke expert committee mendang singi lede ban notify haka pakendon ke expert nak liang jong ka law nak liang ki economist nak liang jong ki start science ki bandon benta haka ne ka expert committee ya ka bala notify mendang singi ke siterik ke jong ujun jong ke snem akan dia ulai ban ngi scam ban nak liang jong ngir ngiyo ban ai jengmut sya ke ne ka committee nang baki ikin la ban pen mundur ya kene ke polisi mar ban sna ya ke polisi kam de ke kam ke wasuk ban ngi sutu idon kam ki khau perkhat ki ban frame ya kene ka polisi ban ngi scam ba kene ka sinjam long ban jong kene ke reservation polisi ke ngi don ngi scam ba kan serve ya ka purpose jong ki community ki barang sadin abangi ong reservation kamut ban reserve kerpang ka kuota ka baha ka kerpang na kabanta ki society ki community ki weaker section ki badang sadin nang ba kan serve ya ke purpose bat ke jengmut jong gane kat kum bala patai ada constitution kabi ke jongi dia kata ketika kabi ngai keren mata kesini ban ngai scam bagi jeng ai jengmut jongi bat ba si ngen la ban ra aka me tu jeng keren bakin long ki ban seiso ka tol
UMDC barem kamau shenrut uba S Rashir ula penpau ke jing sngo khia ka bajur halor ka jingyap ki masi hakathan mau shenrut kabala kta shikadei e ikinong ri masi bat kabala wanra ru ya ka jing ting ikipat ba ban bam do masi nakaliang jumni urang ba ula kentu ka sarkar bat kumjo e katrat ka ba deipet yaki jingri jingdup bakin shim khia bat ban pha yaki doktor bat ban penbiang kilat jingyada lengba ki dawai ki dashin khnang ba kanum long ka jingdu nong yaki nong ri masi Sadu salang lilap bat ka jengut jung pai ba ka time motion root constituency bat ngalalong teng ku ex MDC mo nang Maladai ru yang in charge la lai sau kliki ko prio ko diskontir harja sau adu arja kendai te kawi ko betul kam hato ka sarkar kala de penkret ne am bidawai kita shin lani layu jing tip ne am ya kani ka jingpang masi manta bon no kendong ki masi ki yap lani ki yo pang ki big no way so way te ka jing penkret jong sarkar la ka sarkar lani ki de department jo kade veterinary mo te hagano gur combat ki la shim action ayu halwar kani bon ki pajba ki ot ba kimpat dan jingtip bi phanggata ke dawai ke dasit te halor kata ke jing jong ki thai ndai tanga mau chendut constituency baru khai thai ki ngada kali ku mujin baru satu kerjalai satu mau ki dan keleng-keleng kata ke Jepang kalau ya bit sani semua pon bra ngala kali te sati sa thanggaro jong ni sepo dalbot chalang satu nangta bon ki briu kinum te shu ban thik ye ne ka do ma si kala ke jingting ko la long cha khai ba te hato ka ni ka department jo ka veterinary lani ka sokar wa dei ban pe na ko manta karoi ka pa jong kini ki nongrep jong ni ma ki jong ki thai na ko ki yum ta gari musi tapi hau kini ki musi te mental ai bon bakila layak dan ki badang sa bat kena ban dang im kulum le kiba dang im kidon mo te nakaliang jonga kumbu we urang ba na ketika dong ka thai na sungkhya bha ba ka sarkar ke de ban ai no ke jing yarap la ne ban de respect ki jaka la ka de ne am ke jing pang ayu nga ban tip manta nomor tu niu i ba ka we ka ko tu bo wa kanik snido masih kalau kamet kepat kalau up pelon hadin teng tu sayap kata kalau ba ni pun pau hagani ba ki doktor veterinary lani ki department jom ki bade pe kini ki mat ki de mencim kya bat bande khap kloi tang kata na tharai dan ba kan yai state ba khnang ba kin lai im ki katu kat ni bat kin yo jung nang toi ki nong rep lam kumta kamut ki nong rep ki ba ap ka jing supply ki do supply ki di ki masih sendang kini ketai ke ti im jang nang tu lada ka ne kan flop na lor bang nila flop ka hayi tu yong support ki kan ni ka ki jing dong pai ba ka wada ka ni ko kalau ka ma chikai ba ki jing nama yim yo bla yim yo su haskol ki kunru happy masih wakam sani satai kalau baik baik walu ni happy ni masih kisnya ke yang mentahi baru kau lastang apa tancalang bah umdan berkicu ya dengan juga malah maklat ya dengan bukan yang tak masih kikun hon sang kila yo jing te badang don ka jing thmu ban khura ban ket biang ki tiar na ka MCH hospital nongston chamau kerwan kila let mar sakate ka hospital ban pha sange ya kate ka jing thmu nakaliang jo ki seng bhalang ka than nongston harangkat ka jing senran lang ka seng long kmi kila lap ya ka we ka trok rengkat ki breu ki badang thep ki tiar ki tar na kate ka hospital kila pha pan hiar bat pha bu biang ki ta ki tiar baro shapo ka kamra ba kila khura bat sayeki ka Dr. S.E. Lingdo DMNHO West Khasi Hills kala 1 poi hakate ka jaka bat ki kunhun seng bhalang kila dawa ba ka deiban pentikna ba amdei ban sakit ikita ki tiar na kate ka hospital ka DMNHO kala kular kan sapha ra ka jing tho chaki bor bahajrong jokatanat penroi jing ko jingkhia
Nate kung idiom nito nga dito sa timta sa department state masih directorate la bapila yawan bapi mentasi training na asuman transfer dia bapi biasa. Kumta. Jadi kalau jika kalau betul isu orang kan mungkin gitu. Bapi ya. Nagalang kisah malam menang sibar ila ai da kajing tok panji pensai aga beri berkajing pendria kini kita nang ne nako MCH ila ikon nang stay rei aka kata jingkarpat kajing itu adu ka maklomba kila kan la insol ya tu kajing karpat kajing bat pensai ko kastio rei mata pre la pha na kadi katrok onu kibyang ta kastrik dekan kala jingle jong ka sarkar ane katrap kuat ka khia kala i bank pak siapa palat ya kena distrik pat sakawai kalau mbak mentah ya kami hospital in haban kang talaswa pat kini kitir badan ne hitung hitam kiba kimut batmu bat benkit biang saya siapa southwest nginum syak ngin bendrum biang kini kitir pat kini ketrok ring pa leno pat hadin kani ngisa kang talano enda lakut ke program nang ne te itai bat sakawai kiseng balang lada ka sarkar kadang elek kai ya kilong kami ka konlung apa kuas kesil na kalian jongi kisang halang bar kilong kami kepat paiba ni sekolong ke jingi ki ka kam tiga na ni sekolah kene ki nong penya jong kene ka hospital di na kalian jongi ringkal pa kisang halang ngidap da kamensim ka ba khya ba ngim sha da lelei ru ya ka ban kit no ya kini kitiar lingba kene kasni bat ni den kwaru balada ki bor jong ki nong penya kum ki doctors ba ki ki dong trai lada kile da ka bor ya kapan kit no ya kini ka tiar kita ki badan hang de mangiru ngeban se ban sim ya kata ka bor bangila ban khang shwa ya kani ka hospital bat ye saya keren pat ka e ka banja bat ka e ka ban long ya ka ban dagwan UMLA ru ngila yo ban keren uang ngamdan benta ya ka ban pha ban kit no ya kini kitia lingba ka phone ngila phone henrei kajing don kajong ia selong imla ban don kat bat ni tinggi ai kublai iru ila ong yangi ba om dei bansha horkit hadang ban kit yakini kitiar hibadon hangne ban ngimla ban tibru ya kata ka skim ka batmai ya ka ei ka ba ka sorka ka mangna ka banta ka nei ko hospital rengi apmi lenti menta ba ka ei ki tiar ki badon hangne kinra ban kin no sha mau kerwat constituency leni tatai ka mau kerwat hospital ngim sultanat dalilei bat ni kwa ban kren da ka basai bat ban yo ya ka jingsai lingba kani ka long stoin jongi ka MCH ka badon hangni ni kwa banang develop bat nang kiu na ka wei ka po sha ka wei Badak itu ki kuboy na poish ka bakon tar hadu banginde syambiang kublai shibun